Yang makin nyarita yang sesampune rawuh araris iri ke uring sesin sene kelabang untap mapan semere punika kata kepenan tuk kelabang nemangkin kaum kabar wis kelabangnya punika sami pada katanggamu Dewa Ratu Agung risampun kelabang penekepan semere punika kaungkap maka sami sang anake nyingak punika merasa teng kejut ana swara gade ngalur mapan wenten raris caciren wenten detenger punika suarane sane gede turing suara punika ngelur Partiwina magenjong dening wenten suarane sane ageng sane ngelur ngantos Partiwine ngantos tanake punika jek magenjongan asing-asing sang anake ngantena iri kering tengah semere saget medal punika naga sane dahating kabinawur sane dahating ngajejehin tanpa sangka medal punika naga saking tengahing semet nemangkin ide sang para bidadari waturengo Dewa Ratu sungsut sungkawa sakenangis ranis mangkenangan dewa sing Ratu
sang pandito kadipurun mangkin titiang ojak daging atur itu dalam watur enggong kadiasa pun ini pedaging nawagan tiang ratu sang maratu padito copot ini ampuraya Sangkaning pramedang ngarare saratu sang maraga pinan iwang sampun pedewe kanthi nabakadi Nenten titiang maduwe papina mawastu moyangin ratis singgih pandita mangdaledang singgih pandita ngampurayang dewe titiang wire aja mawinan wit sangkaning ketambatan titiangi nika de mawinan dados purun titiang moyanin singgih pandita sapunika tala sekadipurun titiang puniki moyanin palungguh syukur ratu pinaku angin lantaran titiang moyanin ringindik daging-daging tutur jani kene panangkan sugera aratu sikih pandit iwang sampun titiang dados kadi sapuniki mangke pangukan titiang jani aja mana menganeh kadi makin punik kadiannya cekepurun dados titiang moyangin punik pamanapati maka ngelantur mangkin runtuh panganikan desang para buida dalam waktu itu udah paman
para banyak lah ajak mengejar. Asyang sangmu ragana maka pemekas elingan pesan nyentuh paman ajak mengejar. Sodaning sang meraga nabi sang meraga guru. Sandang patut mesti kaya kadung subuh nyenanake buku gelah pelih na pelih ni angon pinake siku angon pinake sepat siku paman sing sadang tenyen bakal boyanin patut pesan musti kayang sang meraga guru yen ada poron tempat sakewala yen ada lantas ane jani nesing ngege apu buin lantas kanti sing bakal mutu papolara neka sing terbungan pungkurokas bakal nepukin papolara sing bungan bakal nepukin paporogen itu paman siot yen ada lantas ane jani isi sia tempat tekanin ieu guru tuh sinah gede nyen buat dosa jani dasar tahun nyentuh kecangcang itu di kawah canara muka